wega mutegeri wetu wa Weru TV nontu bakanya kange gakega kara mwathani Murungu ona ibwega twithira twina kanya gakuigwa ruteto rwawe na nontu mwathani no mwega na kumbithitie gukira na kuona ntuku eje reka twite na mbere kumura ibwega nontu bwakeo kiu kiawe na nkuruki tumuthikire nkiambiria ntumiri yetu ya ntuku ya narua katugwate mwathani wetu geni uria utwendete muno na uria tuthuganagia wega ki uria gutire atuthugania gantu kinya kamwe gakai torombeni Mumbi weguru Murungu wetu itugucokeria nkatho na kunenia ritwa ryaku nontu bakeo giaku ya kuona ntuku ya narua igwo twete ntuku ije na tugita na mbere na ntumiri yetu itukugwata ogeni mwathani nikenda ukaria na atwi ruteto na rwaku ruria mwathani ndugatwikira inya na nkurikirite na mbere gutwa ume bwa gutura nthiguru neje karana atwi tweberie mogwati jonthe twethire yaku na wega bwaku tukirombagira kinya Weru TV ire ritete kanya gaka wite na mbere mwathani kutharima gituo giki kionthe nontu bakeo giaku rieto na Kristo mwathani wetu twaromba amen. Karibu sana mutegeri wetu ntuku na arua kiugo kira twena kio nigia gutumenyithia uria inye kiugo kia Murungu engana na uria kari antu baba inge bajukagia kiugo kia Murungu jontu ba withire na kinyarira tugukithoma tukarega kumenya kiri na inya yumba gutugarura na gututethia na nkuruki egatumbithia kuthithia mantu jara tutumba kuthithia twingwa riria Murungu akwaria ti umwe na riria muntu akwaria riria tukuthoma ruteto rwa Murungu tejaka tukuthoma nteto ciantu mucoro wa mwathani ndenda riria ujukia Biblia yaku ukimithoma ukambaga kumenya no ukwaria na nikenda riria umenya no ukwaria ukamuthikira no gacoka ukagia na kanya gakwenda kumenya na atia gukwira ruteto rwa Murungu rwe na inya ti umwe na ruteto rwa muntu na ngerekano oni ndi mutumiria mbitagwa Joseph Maina evangelist Joseph Maina na nkiaragia unkwaria ruteto rwakwa ni ngwatiga rwa Murungu gutiumba kwithithia rungwa ende ruteto rwa Murungu riria arikia kwaria ruithithagia rungwa na ruithithagia auga nontu ndene ruteto ruru kuri na inya iria igutuma nteto iria akwaria ciumba gukarika thikira kana tegera wone ndene Biblia yaku no thikire ria mwathani akwaria riuga atiri igita riria ombaga nthiguru atajukirie materials kana into bia gucokaniria kenda akamiumba mandiko jari twira atiri kiugo kia mwathani Murungu kiriuga uju thikira ndene ukuria kiambiriria mutegeri wakwa mandiko jari mbira atiri na jari twira atiri ndenda kuthoma Biblia ya Kiswahili alafu kenda twikira na Kimeru iriuga atiri o kiambiriria kana hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi kiambiriria Murungu ombere iguru na nthi kiuria kira kinene atiri ombere nambi acure muthetu omba acure mite anda acure ibari amberia kubithithia acure mbikenda nyomo iketho irio kana into biketho birio nikyo nontu nkwenda twaria uria kiugo kia Murungu kirinyeng'ana nontu mandiko jariuga atiri kiri mustari jwa 3 iriuga atiri Mungu akasema kana Murungu arauga kugite weru kuragita weru arauga thikira arauga kugite weru kuragita weru ou ne ukiugo kia Murungu kirinyeng'ana kiarikia kuma kanywa ka Murungu kiarikia kuma ndene we akiaria auga gukarikaga ou auga nontu kuga kwawe na kuga kwa muntu imwanya oni kauga thaici ninkwenda roje jarunde na ruaja tiga rukaretwa kathalu tio kareo no anga kanenkerwa kiugo giakwa gitemenya kundetera roje no anga gukire muntu athithie kiugo giakwa lakini Murungu akauga na kwenda roje na gutena ngirasi na gutena roje kuga kwa Murungu kuombaga ngirasi gukomba roje na roje rukeja nontu kiugo kia Murungu kirinyana eng'ana ou ni ate nkwenda gukwira ndienda gukwira garoka uturo bwaku otiga kujukia kiugo kia Murungu ya kia mutumeria na kia muturo kuthomaira Biblia ojukia kiugo kia Murungu ne mathogania ya Murungu jekiri ndene maandiko nikenda biugo biu ukabigwa uria Murungu akuthoganiretie na warikia kubigwa wabiamberia ndene yaku biga kugarura ugakara ou biugo biu bikari ou ne mtu ayaga mukristo ou ne mtu atwika mukristo atiri ririo kwenda kuthera kumanagia na menya oticho agaroje weria kiugo kia Murungu kiriuga atia ndene Johana 17 kamustari ga 17 kariuga obatherie ndene ya uma bungwa ruteto rwaku ne ruoma othikira imbie tharanagia
antu baba inge bendaga kuthera na njira ciao bongwa bakenda kwa Kristo na njira yao bongwa, lakini kiugo kia Murungu kiruga ujo tutheragwa na kiugo atia ndarikia kujukia kiugo ndakithoma gikagiakwa gitiga kwa kiugo gia antu gitiga kwa kiugo kia ngania ikiugo gia kwa Murungu ambira atia ambira tiga bobo ambira thithia bobo ndabujukia buria kwenda ntiga ndatiga buria kwenda nthithia ndathithia kiugo kiu kiajukia kanya ndene uturo bwakwa kiugo kiu kingaruraga ngakaraja kiugo kiu na kuma unkabwa kwa Mukristo. Uramenya mutegeri wakwa te antu bonde betagwa Kristo kana babujaga Kristo tegweta kanisene kumba otuma mpa Mukristo no nka Mukristo nonto bagutura oria kiugo kia Mwathani Murungu kiugete gempombithia gutura Kristo kengarure mukarie jwa ko joranda aciarwo na ju ne baba na mami mukarie jwa njeto mukarie jwa mwirega jweto mukarie jwa ntura yeto gempe mukarie jwa matune nonto kena inya twaigwa ndene ukuria kiambiririe mo ithatu Murungu kaugire kura na kwaria ke kura karau ukathoma ndene ukuria Zaburi 33 kamustari ka tantato na gakenda thikira na otegere Biblia yaku kathawe neo mutegeri wakwa mandiko jaruga atire yukune Zaburi 33 ndenda gutega mustari jwa tantato na mustari jwa mugwanja eriuga ujo eriuga na rutatu ra Murungu egoro iriomberwe na njure yaryo yonthe ne onto wa meruke ya Murungu thikera rutatu rwa Murungu kwaria ke bintu biria tuonaga eguru njota riwa mweri waigwa njure eguru gote binge bikaraga eguru injota riwa na mweri njure wonaga iombi na rutatu ra Murungu Murungu augire atia wacoka kiambiriria oira tukuthomaga emwe kenda wakinya kenda wakinya ithandatu ikauga Murungu arauga kogete njota kogete mweri interview birethirwa bileo no ntubwa kuga thikira ogetikiria rutatu ra Murungu rukarendene yaku rutonye ndene yaku rukwathe otige guitongeria otige gucietithia wetage kuringana no ukiugo kia Murungu kiugete ogetikitie no gakiathikira mutegeri wakwa goko ne kukomba gukugarura Jesu akiaria na mtu wetagwa Nicodemus keri ukuria Joana wathoma ithatu kamustari ka ithano are mwera no mwanka ociaro aria jaire imbie ga guciara eciaro aria jaire wambiri ithatu enami eriuga ociarwe na kirundu kana na roje na ruteto ugaciarwa ne kiugo na njire gukithikira na njire gukigwa na njire gukiathikira rutatu ra Murungu rorinya iomba kuthithia bravo tiomba kuthithwa ne thirikari ri turaga nthiguru na yonthe kinya igokira ikagwatana ikauga ni kwenda kuthithio ntu itiomba gukinyira inya iria karaga na rutatu ra Murungu ndene yukuria Isaya 55 kamustari ge 10 na 11 kamustari ge 10 kariuga oja uria mbura yura iyumete eguru igetika yakinya muthetune gokauma into bikamberia kuma ne onto bwa mbura area agekinya mustari jwe 11 akuga ona uro tatorwa Murungu rukari rwarekia kuma kanywene ka Murungu aruga rutikare mucokera utheri no kojoria rukojoria ria kurutumite ruthithia wao yani ndarwitikiria ndarujukia rukojoria ria Murungu akurutumite ruthithia kiugo kiu kina gitumi sana kere mtu wonde oro kuthugania na oreo bangite kwenda Mwathani na kumuthingata ati otaoria ngai ura ekaura antu kurare na ntima gwakinya ngwa mbugana na bagicetha mwanka gwatuikana ndeiterie guka lakini ntukwera gukaura gote mtu keja kwanda matejara ya kuma kana ntimere kauma ingayere kathithia mantu jate kumenyeka jare ya gutewe omba kumenya intobiria biamberia kuma gote mtu ronaga gintu uronaga teri lakini kwarekia kura okona into biamberia kuma ona uro tatora Murungu rukari rumete kanywene kawe rwagwa nkorone muthikeri rwagwa nkorone muthomi arekia kurwetekeria
rugatuma mantu ja kurigarania jaume ndenewe amberie kugaruka amberie gukaraja mtonge tena njire kwithithia kana kugeria kwithithia u ende no ntubwa inyero tetoruria na ngugiria ritiro tetoruria mtore akagaruka imbie tumite narua imbie tumaga ntukwe narua kwethwa kwina Kristo lakini otegera meya jara jare nthegorone gukaria kagute na Kristo ne atire mutegeri wakwa uria a Kristo bara tugocieta Kristo turecieta Kristo o meroteto tutende ne roteto kenda rungwaro tuthithia tugaruka tubua a Kristo nonto otiomba komeki mo Kristo ogwe o Kristo imokarie jwa Kristo aumete iguru batwe turi anto bara baende ne mwiri akearia ndombe morungu ndombe morungu eriuga ojo mwandikio Saburi no enwe wetagwa Daudi ariuga ojo ninda ciarerwe meyene cia ankamatete ari meyene ne ithano 51 Zaburi mustari jwa 5 ninda ciarerwe meyene cia anjoketie kana ankamatete meyene kwa unchiari ntena mukarie jwa morungu kana mutabie morungu no mwanka kiugo getekereke ndene yakwa na ndene yaku kethirwa mukarie jwa nte jwa muthoro na maruru katha mukarie jwa ndadi jwa kunywa nchobi na kuthangana katha ju kauma ndene kwa kenda nkabwe mu Kristo gote miracle kana ke makenge kiomba kuringwa na njire kwithithia kinyagu ikwa nchera ngakaranke oragwa ngekamataga ndo ciena ruko gotiomba kongarura nchera cieto cietagwa marekebisho sijui marekebisho nambi kure kudura gotekyo kenge kiomba kugarura tegweta nchera gotiomba kugarura kire kiomba kongarura kire kiomba gotogarura otiga kuthikira roteto na kurwetekeria weta nchera ugakamata ndo igwetorera ruko lakini gotekyo kagaruka okiuma rari mwamba ugachokwa kwa mwamba no ntukiboko kia askari na kugondokerwa na kurea nkima na mpoka cie na roje ite na maguta ya kungana gotigaruraga mtu kire kiombo kugarura kire kiombo ngarura kire kiombo togarura no ruteto rwa murungu rugetekire kandene yakwa na ndene yaku mutegeri wakwa onto bou ibubwe na inya bunka bwago toma mtu agaruka ria twe makanisene todikirete pastor todikirete reverend todikirete bishops todikirete tomeria na evangelists bara bonde batoto maeria pastors na bonde rero dikirete au akethoma roteto rodikagera imorungu okwaria nagwe okaro amberia okaro jokia okaro enda okaro etekia okaro athikira kiama kia morungu gikathithika kore na kiama gikaraga rotetone nikyo nonto rere auga kogete gintu kogetaga onto bou rere auga gukare onto gukaraga onto bou kwa rere akuga katutheria na roteto arekia kuruga rwaju kwendene ya kwane mathuganio ndarwenda na ndarwetekeria na ndarwenda oryo kuthera gukeja nonto bwae imbieta gotheru roteto rwa morungu iruro ryo theru ndarojukia ndatigana na nkuagaya cia mwirega jweto na mekarie njeto na mami na baba ndamberia kuthithia na ndero teto rungwa rwe no theru otheru bwa roteto ruria buka otheru bwakwa na kuma hau mairireria jamwiri jakainyereka jakaga gitomi romena na nguto biria bithukitie mugongo na ntora na njairia turi bikathira no nturu teto ruriuga mpende mtonge enda motori waku ouake ndajukia na motori wakwa tokarenia no ratokarenia no ngare na motori wakwa ura twenwe ara twankere munda motori wakwa ura tokunywa chai no hoteli ni muchoro wakwa motori wakwa sorry motori wakwa ndamwenda na ndamwete ukiuga keuga nkathara kwa nguto romena na mantu jange tajau jara ndirathithagia jaga toma antu bakathura jateoka iri jakugaruka imbia ngarura imbia chenchia imbia toma mpumo korango kare ni nyero teto roria ya tonya ndene yakwa ya tonya ndene mathugania jakwa ya tonya ndene oturo bwakwa bwagaruka no ntukwe na inya ndene ruteto roria kankwire atiri kinyoga kara ruteto ne ro muntu jagwe okero thikagira rutikare kugarura ruteto ria runka rorinya e kugarura muntu
inye gutuma mtu umukore agukare aha mtonge na ruteto runka rwa Murungu na terwa mtu nekyo maandiko ya gwetana mbere gutwira ujo twathomana na ukira saburi tukuthomaga 33 ndathoma mustari wa 9 athikira na Kiswahili mutegeri wakwa maana yeye alisema ikawa augere kurakara kuga just kuga wathomana na ukira Timotheo ya 2:3 kamustari getantatu kariuga oruteto runthe ruria ruremerukia Murungu kiu Kiswahili kemero keriuga ruteto rwa Murungu kwina gantu gataukia antu anake Biblia yetu ekemero no nto Biblia ingi cionthe King James Good News na ingi cionthe NIV cionthe NSV cionthe iriuga oruteto runthe rwarwe na merukia Murungu ni ati akwenda kuga rwarwe na merukia Murungu riria nkwaria jonto nande nkwaria kwemeruke kuma ndene kwa in fact ngeka kioni mbere kwa ukona togi nimbie gutuma wona ndume kionine nkiaragia no nto kwemeruke nkorita oni riria nkwaria riria Murungu akwaria merukere yumaga ndenewe iri ndene ruteto rou merukeu ni etumira riria mtu ombirwe ndene kiambiriria 2:7 arombo arekwa nthiguru Murungu ariuga kana Biblia ariuga kiugo giki kiriuga ujo araugira meruke ya moyo ndene makutho ja nyoro cia mtu arakiumbekere moyo imbie mwekera moyo imeruke ire uma ndene Murungu now tucoke nandi kire gicunje kira ngukwirite kia Timotheo ya 2:3 mustari jwa 16 oruteto runthe na Kiswahili kila neno lenye pumzi oruteto runthe rwarwe na meruke atia no nturira Murungu akwaria meruke ne kuma oruteto runthe ariria araita meruke rurerwa rwe na inya kuthithia mantu ja manene kutongeria mtu kugarura mtu gutuma mtu etana metre mega mustari wa 17 ni kenda antu ba Murungu bagetaga na metre yagirite bagetaga na metre yagirite no ntu ba kumenya ruteto barwamberia na rungwa rwe na meruke gutonya ndene yao ore atonyere ndene mtu akombwa ombirwe ekemungwanano keke muthetu lakini merukere gutonya ndenewe mtojo agaruka akiombe kire moyo atweka mtore moyo utombo bwamberia ndamu yamberia kugioronka utombo bwamberia guitanguge mtore amenya wero na mundu amenya oryo no motho no ntukure meruke Murungu etonya ndenewe narua okenda kugaruka kuma uwo kari ontu buria wageria gutiga ontu buria wenda kuthithia no rageria oraremwa njire gukombithia ni nyere karaga ruteto ne rwa Murungu jokia kiugo kia Murungu kirage kuga ore thithia nagwe komia ruteto antumire ruthiomi ruru komia ruteto na gichonko ikuwa oimetit o ruteto ro kuga ririo ogoro komia ore thithia ontu bubu gatonya ndene ku inyere gatonya mucoro wa Mwathani kuma na ruteto rwe bia kuria biaku kuma na ruteto rwe mukarire jwaku okethithio ontu bunde tegaga ruteto rwaku ibwega no ntu bakanya gaku gago kwenda gututega na kuthikira na ibwega no ntu bakwithwa ukionaga TV ya weru no ntu ne TV ere gutwendera mawega ere erete ruteto ruru ni kenda tukagaruka Ameru na kenda mugongo jwetu na ntura yetu na county yetu ya Meru igatuika county yendete Murungu na rito Ramadhani kumwekenya na Kenya katurombe Mwathani mombi weguru na nthi ibwega no ntu bakwaraniria natwe na gutukunura mathugania jetu kenda tukamenya inyere turaga ndene ruteto rwaku tukuigwa tukuthoma na tukumenya kuma narua tutethie gukumia ruteto ni kenda tutige gukumia baraba tuciere twitana mbere kuthithia mantu ja withire ende baba katuthithagia mantu jaku no ntuntu boibu tugaruraga tukabaku na tukana baku ibwega no ntubwa gutwa kiugo kiu na ibwega no ntubwa gutwitikiria gukigwa yitwara kuri kumwekere jonthe tharima mutegeri wetu o are ura wina thina Mwathani tirimana no ekiriro mbare yawe ura wajitwe Murungu mwangataji waku murekere no ntu nijujoranagia orito na Kristo Mwathani wetu twaromba na gwitikia amen.